Assalamu alaikum, buğanlar qandayсыңар? Sizler менен Базар Хабар YouTube kanalı. Бүгін 4 fevral өзгөндө туғандар. Өзгөн мал базарын тартып көрсөтүп беребиз. Сиздер биз менен болуу туруп туғандар. Şu лайк кнопкасын басып туруңуздар. Үйдө ысык, үйдө диванда Россиядан көрүп аткан туғандар. Лайк кнопкасын басып, каналга подписаться кылып, катталып коебуз. Келиңиз өтө көп тыгып салыптыр. Бүгүн канча болуп калды, сыйналарын билип беребиз туғандар. Эжелер, акалар, байкелер, катталып, лайкыңыздар басыңыздар. Биз болсо баштадык. Uydu surap жатат. Канча кетти туган? Кайсынысы? Ооба, мунажын боз эмес бул. Боз 56 миңге кетти да. Базар арзандайды окшойт, өтө көп болмал. Ага, канчадан болду торпоктор, эркек? Сатылат. Акчасын айтып койгула, акчасын. 80 кем бар. 40тан, а? 80 миң сом кем бар дейт. Сиздики ургачылар экен. Ооба, канча сомдон аба булар? Сурадыбы? 4 средний 27тен алдык. Алдыңарбы 27тен? 4 бір-біріне бар, ярым 5. 4 27 миңге алыптыр. 27тен шитат. Канча? Шведтердин жетимден 20 кем бар. 20 миң кем бар. Сурадыбы? Жок, аз эми келди. Эми келдиңер, а? Канча берди саба? 25 миң. 25 миң сом берди экен. Алды атат. Ургач торпок. 1000 сом талаш атат. Аха, болду ага. Ага, ургачы торпок. Канча сомдо атасыз? 35. Багылыштыбы ага? Жок, базарга бар ага. Багылыштыбы? 29. 19 миңдей. 19 миңге алдыбы? Сатылабы? Ургач, а? 19 миң сом дейт. Кайла арзандап калыптыр базар. Арзандап алса болот да, толуп кетип турбу торпок. Туган канчадан болду атулар? Ургачылар. Канчадан? 29дан? 29 миң сомдон дейт. Бирок ала турган адам жок. Канча беришти, сурадыбы? Сурайлы. Дагы бир ургач торпок. Торпок. Канча сом болду атака бул? 25. Бердиби, багылыштыбы ака? 23 жарымга сурады, а? Болду. Сиздегилерчи, ака? 65. Ургач эркекпи? Ургачы, 65 дейт. 32 жарымда. Торпоктор. Вот яка чейин толуп кеткен. 3 кабат, 4 кабат болуп. Канчадан болду ака? Торпоктор ургачы? Бага канчадан беришти ака шуларга? 25 миң сомдон, а? Сендеги чукам? 27 кем бар. Ургач, а? Канча беришти? 22 миң сом беришти, а? Сендегилер чукам? 20данбы? Ургач, а? Өзүң сатасыңбы? Базар Хабар ака, шунда лайктарды баса бересиздер. Подписаться ака, ургач, а? Канча берди? Ha? Suraylik ha? 55 boş. Akan ötüp Bunlar. Yok, bu beraber. Qancha berdi aka? Yo'q, bular enchiga bular, jaylov qo'shib bular. Jag'i erkek torpoktorga keldik, qatalib turamiz. Ava qancha so'mdan bo'ldi erkeklar? 42 ming so'mdan. Qancha berishdi bozor ava? 38. Bunda bazı boldu. Şoңurak erkek turpu. Kança berdasan aka? 39 ming so'm berdi degan şu. Qo'sh. Qaysi zoda oldu non bu? Şu turpukni O'zbekistonga. Qancha bo'ldi aka? 46 ming. O'zbekistonliklar da teri boshlabdi. Ava qancha so'mdan bo'ldi bu? 40 mingdan badrat. 40 mingdan, ha? Qanchadan so'rashdi bularni? 36 dan, ha? Bo'ldi. Bu yoqda da erkeklar buni. Ava qancha so'mdan bir bog'larni aytib ketmaysizmi? 45 dan. So'radimi? Qanchadan ava? 40 danmi? 40 ming so'mdan so'rab жатат deydi. Assalamu alaikum, hurmatlı mo'min musulmonlar. Bundan bir neçe gün burun sizlerden şu balamdın chet өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан
Жетпеген жагда да biraz жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 000 акча каражаты керектелүүдө, мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Мерде Эмбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошодо о денги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Şu barыңızlardan Allah talam razı olsun, bergen sadakаңыздарга bizge kança bergen bolsоңуздар, Allah talam sizlerge ming eselep bersin. Dağın erkek torpaklar ulandırabız, ulanlar. Aka kança somdan? 50'den. Kança berdi at? 40'tan beri. 40'tan berdi at, ha? Orada sırada like'larda basıp durabız. O nargı şvet sırada degen. Kança sırada saka şu? 41'ge. Yaxşı aka. No, chetdegini 41 ming so'mga surata ekan. Negizile o'zgindi. Bugun ko'p kelishdi. Qanchadan tug'am? Torpaqlar ber, aytib ketem. 55 dan, ha? 55 ming so'mdan deydi. Qanchadan suradi? Qanchadan suradi? 41 dan. Shular suradi ekan. Tug'anlar, like'larni bosib turamiz. Torpaqlar qanchadan ber deb qo'ydingiz aka bularni? Aka 238 ming so'm baylab oldi. 5'ovi 238 ga baylab oldi debdi. Bilasizlar, ham qancha bo'lib qoladi 238 ga 5'ovi hisoblab ko'ringizlar mana shular. Men sizga 45 dan 5 chidoy qoldi, hisoblab berib oldim. Gündoy turibdi. Aka 55 dan beri deb boshqa zo'r bor. 8 dan bo'lsa Gündoy oldim. 238 ming berdi. 5 buqaga shu 5 buqaga erkek torpaqlar 1,5 yashar. Qanchadan bo'ldi akalar? Ya bular 40 bereyim ben. Yo'q, 40. Alarman yo'q aka baribir, ha? Alarman bo'ldi. Savoy. Jag'labat yetimni. Bu qurasi degandir. Ha, bo'ldi. 40 ming so'm berasizmi? Nerede saka bu uygan? Aka. 64 boz bu? Boz. Qanchani tug'an uy? 400 so'm to'ydi. 400 so'm to'ydi. 64 ming so'm. Qunajin. Boz ba aka. Qancha so'm aka? 55 ming so'm deydi. Yaxshi. Boz uylar, aralar, qisir boz. Hava qancha so'm bo'ldi to'y? 60 adam. 60 boz bu? Qanchani tug'ani? Güzel, jamatman. 60 da o'tasa? Oldu. 76 ming so'm. Bo'g'oz uy. 76 ming so'm berdi ekan. Siz degan bo'g'oz bu, brat? Bo'z, yaqin bo'z. Yaqin bo'g'oz. Qancha so'm ham bu? 65 ming. 65 ming. Qanchani tug'ib qo'ydi bu? Ikkinchi tug'an, uchinchisi qursog'inda. Bo'ldi aka. 65 ming. Suradi aka, qancha so'rayotadi? 58 ming beradi. 58 ming. Boz bu. Bo'z. Bozorning yaxshi bo'layotgan yeri shu bo'z uylar jana sağan uylar bo'ldi. Tug'anlar tartib jatib, eldir aldatdi. 23. Yine balaga. Qancha so'rab qo'ydingiz aka? 75 mingga so'radi. Bala surgacha? 75 ming so'm. Bo'pti aka. Nima bo'ldi torpog'im ekan? Qancha so'm aka? Qanchani tug'ib qo'ydi u? 5 dan o'tgan o'xshaydi. 100 ming so'm deydi. Yaxshi. Bu yoqda san. Necha torpog' erkak urg'achi? Bozor xabar aka biz. Eski chiqqanmiz aka. Qancha so'mdan bo'ldi? 120 deyapmiz. 120 deyapti. 140 ming deyapti ekan. 120 berdi ekan. Bozor xabar aka, xattalib qo'yasiz. Mana taqildatib tura boshladimi bu soni? Torpaq erkak urg'achi o'zi. Qancha berding? Qancha berib qo'yding ere taqsir? Qancha beribdi? 80 ming?
Çoğun maşına var. Bolu desem ya boy. Hadi 80'i baylab al desem buna. Vereyim. İlk çıkmış. Acayip torpa bu tuğan. Acayip torpa bu. İkinci torpa bu. Balası erkek. 80 bin son berdi. Şulayga. Tağın uylardan tarta süt uylar. Like'ınızları basıp, patalı türörüңüzler buna. Allah. Süt bağıtındağılar. Balası erkek emin oluydu. Kança malda tuğan? Kam? 140. Kança berdi? Balası erkek ha? Patolog bergen aytı kam? 130 bin beriptir. 140 dep aytıştады eken. Onda balası erkek eken. Kara Allah oydun. Kança berdi aka? Kança berdi? 125 bin. 125 bin. Kançan tuğup baydı aka bu? Birinci balası. Birinci balası evet. 125 bin berdi eken. Dağımla sağanı. Bugan balası erkek mi? Kançan berdi bugan? 100 ming. Uyum kançan tuğdu? Ekini tuğdu deydi. 100 ming so'm deydi. Güzel gap. No. Kızıl sarık, targılgar okşap eder. Balası erkek bakay urgaçı? Tıyыныçı? 5 tuğan okşaydı o? 4-cü alar. Çoğun uylar. Balası var gabın? Kana balası? Yenesi kançan tuğup koydu oğan? 3 tuğan. Sütü var mı? Kança litre var? 15-16 var. Çoğun uy eken 15-16 var deydi. Kança somda odasın oğan? Tıyını. 200 odası. 200 suradı mı? 150 suradı. 150 suradı. Çoğun uy eken ha bırak ha? Yaxşı.